natayo a peanut butter. Umuna ang mapanti panunot, produkto daytoy ti syudad ti Baguio. Ngem amuyo kadi aditoy San Ramon West Manabu Abra, ada peanut butter production ti Bannaang Farmers Association. 2023 idinabokel ti asosasyon, ken vegetable production ti imuna ken original akid daw da iti saad ti Department of Agriculture. Aging ka naglabas si tawen na ipaima kada kwada ti peanut butter production. Ken pakabuklan a 1.5 hectares alapog ti minulaan dati mani iti napalabas. Since na yung Bannaang Farmers Association is may existing sila na production ng peanut. So yun na po yung na-propose nila. Kasi itong project po talaga na ito is not para sa kanila. Na-i-waive lang po ito ng Yagan Farmers Association sa kanila na originally na ang kanilang proposed project is vegetable production po. Buklen ti talupulo ket innem a miyembro ti asosasyon ken dagitoy ti dimmalan ti peanut production training. Kabayatan ti panaguray ti tiyempo ti panagmulamanen ti mani, panagaramit ti peanut butter, ti pakakumikuman ti asosasyon. Napadasan damit ti nakipartisipar ti na duma-duma at trade fair iti probinsya, ken tampok ti peanut butter da. 150 pesos ti presyo ti 500 grams peanut butter, idinto 75 pesos met ti 250 grams. Medyo may time po na malakas siya. May time na mahina kasi mayroon po na kasi nanggagaling sa Baguio na peanut butter. Kaya minsan na hindi siya masyado napapansin. Ngayon pa lang kasi na umpisa kami. Niya tamuyo sir nga kurang na apay hang mapanpansin. Dahil ako ngamin para kasi ako ma'am, handa pa lang siguro na i-test nila yung peanut butter namin. Pangibagbagsakan niyo sir. Balik ka ma'am, panay lang ma'am kung kami sa yung mga sa bakery, yung mga store. So bali after almost 1 hour dito yung finished product, dito yung nakagarapon, dito yung fresh from dito yung nagrind tatay. So tay, damanan ta. Ano ta dati peanut butter yo tay? Dito yung peanut butter may ma'am puro nga mani. Sinausar. When malawakan ti sugar, kin muskubado. Kasano tay? Adado ba yung muscovado, adado yung sugar? Adado yung muskubado na ma'am. No muscovado ko nata, nya ba't may tid na nga pagsiatan na ganin? Templado nga minti samit na di muskubado ma'am. Agbaling ka digiti, may pariti na sa sami, kada digiti diabetic na, digi apo ti pagsiatan ng ti muskubado. 70% ti maipan iti pondo iti asosasyon, idinto 30% met ti pagbibingayan ti grupo manipod ti mapastrekda. Kalikagom ti asosasyon ang mapadakkel pay ti peanut production ken mapagbalin a community-based enterprise. Maging community-based enterprise ma'am. Kapag sinabi natin community-based enterprise, sir, anong ibig sabihin? Baka kung kami sa ibang bayan ma'am, maka-deliver naman kami ng produkto namin. Para makilala nila yung produkto ng Bannaang Association. Kalaksidan ti peanut butter, agar aramid pay ti asosasyon ti adobong mani nga daan na duma-duma a flavor. Polvoron, peanut brittle, ken da dumapay. Para kadagiti interesado ti produkto da, mabalin nga kontaken ida iti Facebook page da. Jessica Boreta, Balitang Solid North.